Muy buenas tardes, ahora sí, son las 2 menos 10 de la tarde. Recibimos ya a los primeros participantes, a los primeros competidores de esta cita con la montaña gallega. El señor Sito Cabral, aquí vamos a acompañar, vamos a buscar sus declaraciones. Son las primeras unidades, los de regularidad, que va a ser un poco complicado ver cómo se fueron resolviendo, porque sabéis que hay que ir a esperar, hay que esperar por el resultado que indique la organización. Vamos a dejar que nuestro cámara, que el señor Luis Vicente, avance hasta los que eran los ganadores de la pasada temporada, esta dupla formada por Sito Cabral y José Manuel Quintas en este Honda Civic, a quien recibimos de nuevo en la regularidad de montaña gallega. Y vamos a darles tiempo que se despojen de los cascos, del Hans, del sotocasco. Bueno, en definitiva, de los elementos de seguridad que deben prevalecer, como siempre decimos. Y mira, nunca es mal mensaje, especialmente oye, después del accidente que vivimos en directo en la anterior manga. Y tenemos ya con nosotros al señor Sito Cabral. Sito, muy buenas. Otro año más de regularidad en Pilar de Barrio. Sí, la tercera vez, las tres vinimos, o sea que, a ver, tenemos un primero, un segundo, a ver si esta vez tercero o primero, pero bueno, primero imposible, que ayer la primera manga cometimos un error garrafal entrando en meta 7 segundos tarde por despiste de los dos, es un equipo, y al final fallamos, y luego de últimos recuperar hasta intentar entrar en podium lo más arriba posible. Un año en el que se ha sumado un nuevo competidor en la regularidad, un hombre que viene de los rallies de regularidad, no es un hombre inexperto para nada, pero que os va a hacer pensar mejor las cosas, ¿verdad? Sí, sí, el tío va muy bien, es muy fino, hay que valer. Ya le dije a Luis ayer que es el profesor, o sea que es como intentar superar a su profesor, va a estar jodido este año, pero bueno, hay que intentarlo. Bueno, nos gusta que las cosas estén animadas, gracias por vuestra participación en esta segunda cita en la montaña, nos vemos en la próxima, ¿verdad? Sí, sin duda, aparte vengo con una lesión y justo en 15 días es la excusa y sí que voy a sufrir, hoy sobraba tiempo, teníamos la esperanza de que lloviera para tener algo de ventaja, pero nada, ni lluvia ni nada, entonces nos vemos dentro de 15 días. Pues ahí estaremos con vosotros, gracias por acompañarnos, nosotros buscando más protagonistas, buscando a Diego Rodríguez y a José Luis Sucha. Bueno, contarnos un poquito cómo ha ido la subida. Vamos a facilitar el trabajo de nuestra cámara. ¿Qué tal ha ido la subida? ¿Cómo ha estado la cosa? De menos a más, disfrutar y a probar el coche. Probando para enfrentarse al resto de la temporada, ¿no? No, sí, vamos a hacer las que quedan, quitando Escusa y Puente Caldelas, que es la que hacemos nosotros. Y nada, y a probar el coche. Ahora probamos caja, frenos, ruedas y bien, a pasarlo bien, estar con los compañeros y disfrutar. Oye, comentaba con Sito que se sumaba Brea Valde a la disciplina de la montaña este año, pero que no es ningún experto, que está demostrando que va a obligar a todo el mundo a recolocarse y a pensar muy bien todo, ¿no? Sí, Sito sí. Sito es el campeón 2 veces, ¿no? Ya. Sí, Breogán viene muy fuerte. Para ser el primer año viene muy fuerte. Bueno, nosotros os esperamos en las próximas citas. Evidentemente nos veremos también en Puente Caldelas, pero con otras funciones. Eso mismo, no podéis faltar. Y hay que hacer buen show, como hacéis. Gracias a vosotros por estar también con nosotros en la montaña gallega. Vamos buscando más protagonistas. Iván y José López, con quienes hablamos ya. Bueno, contanos un poquito, ¿qué tal el fin de semana? ¿Qué tal esta cita con la montaña gallega? Bien, el fin de semana divertido. Hoy no discutí con mi padre ayer. Ayer tuvimos un día un poco más complicado, pero bueno, bien. Los tiempos creo que fueron saliendo y estamos contentos. Bueno, al final lo que importa también es esto que se dice, esto de lo importante es participar, tiene mucho sentido, y más en regularidad, donde al final luchas un poco con tu cabeza, con saber regularte bien, más que con un rival, ¿no? Sí, sobre todo pues hacer grupo, y los 4 equipos que estábamos en regularidad estábamos ahí al segundo, a los 1000 puntos, y disfrutamos. Ahora pues cuando salgan los resultados habrá uno que no llegue al podio, pero bueno, yo creo que hemos disfrutado los 4 equipos, y por nuestra parte sí, ayer fue un día más complicado, pero al final hoy salieron los tiempos, en la anterior ya hicimos el primero, y ahora verán esta lo que sale. Hicimos de las 4, hicimos un cuarto, un tercero, un segundo, un primero. Ahora a ver qué pasa. Vamos a pelear. Suerte para vosotros y nada, nos vemos luego en la ceremonia de podio. Muchas gracias. Gracias por vuestro trabajo, vale, gracias. Siempre bien agradecidos los amigos de la regularidad,
que son también importantes para nosotros. Y mira, veníamos hablando de esta dupla, venid por aquí, que la cámara la tenemos aquí abajo, de esta dupla de Breavalde y Monteagudo a su derecha como navegante. Hablaba con estos más veteranos en la montaña, decíamos, oye, cuidado con esta dupla que viene por aquí detrás, que viene pisando fuerte. Nos decía Sito, hombre, con el profesor es difícil superarlo. A ver, la verdad es que en regularidad ya llevamos unos cuantos años. No es la regularidad que conocemos aquí, pero bueno, al final hay conceptos que ya los tienes y bueno, la verdad es que se están dando bien las cosas y bueno, va bien. Lo bueno es que el grupo está unido, estamos ahí todos en la pelea, llegamos aquí, estamos viendo los puntos que tenemos, está bastante parejo todo y eso es lo divertido al final. Sí, porque en esta jornada sí que ha habido mucha igualdad, al final ha estado en esos 1000 puntos, a lo mejor vosotros en alguna manga un poquito más destacados. Acabo de veros en clasificación de esta y el scroll lo hicieron ellos por 30 puntos de diferencia, que son 30 centésimas, o sea, no es nada. Estábamos ahí todo el día apretando, está bien así. Bueno, disfrutando de la montaña, ¿verdad? Disfrutando a tope. El grupo es muy sano, el día espectacular y la subida súper divertida. Nada, fenomenal para todos. Bueno, pues nos vemos en la ceremonia dentro de un ratito y así ya disfrutamos un poquito más. Ok, muchas gracias. Disfrutando con la, como decía, con la regularidad también, que son importantes y que son parte fundamental. Y vámonos con Ray Lamas. Acompáñame, Ray. Una jornada de carreras, estaba echando un ojo a los tiempos, ha sido de menos a más, ha sido un poquito más eficaz en este domingo, estaban las cosas más para correr. Sí, a ver, cierto es que bueno, venimos de un parón largo porque yo en la anterior no salí y ayer nos pusimos súper nerviosos, tuve culpa mía, un error ahí en meta y ya me fastidió el día por completo porque no estaba centrado para nada. Y bueno, hoy ya más relajado, el tiempo también ayudó y tal, y ya hoy ya corrimos un poquito más. Cierto es que el coche tampoco para estas pistas así rápidas no es su terreno favorito, pero bueno, aquí estamos, coche entero, chollo hecho y lo que decías tú, de menos a más, que al final es lo que cuenta y lo importante. Nosotros encantados de poder disfrutar de tu conducción, disfrutar de tu coche, que es una maravilla, y esperando verte en próximas citas. Muchas gracias. Gracias a Ray Lamas por acompañarnos en esta cita. Y tenemos aquí al señor Recimil, que es otro de los que nos gusta por su coche y por su pilotaje. Oye, en primer lugar, gracias por el espectáculo, gracias por la entrega. A veces queriendo, a veces no. Pero bueno, nada, está indo ben. Estamos topándolle un pouco as teclas a todo e cada vez vai mellor, a verdade. Teñamos un grupo un pouco corto para esta subida, pero non trairá mellor, é dicir, non é, sabes, moi ben, é increíble, é dicir, estamos aquí, todo inteiro, pasámoslo ben, o coche cada vez funciona mellor, non podo pedir máis. La temporada te la planteas entera, verdad? A carreira, é dicir, non podemos moito tampouco, sabes, se o coche sigue estando ben, vai quedando ben dunha carreira para outra, pues es que sea así. Sí, tan divertido, a verdade é que nos enganchou bastante esto da montaña e está ben. Nosotros encantados de verte en rallies, de verte en montaña, de verte donde te quieras meter. Ahí estaremos siguiéndote y agradeciéndote que nos acompañes también en esta cita. Te agradezco, ao final é o que vimos aquí, é por o ambiente que hai, por todo, non é por outra cousa. Pasalo ben e nada máis. Bueno, vas a seguir disfrutando, nos vemos en el parque cerrado y seguimos hablando. Gracias. Y seguimos hablando con más protagonistas, como el piloto de esta unidad, el señor Rosendo, que bueno, pues nos tienes que contar un poquito cómo ha ido la subida, cómo están las cosas aquí en Vilar de Barrio. Pues para nosotros es un poco complicado llegar porque tuvimos que hacer una reforma de barras antihueco al coche y tuvimos muy poco tiempo para llegar aquí. Pero bien, estamos probando cosas, fuimos de menos a más todo el fin de semana. La verdad, bien, un problemita ahí que el culo del coche no hay manera de controlarlo, coges una curva y bueno, pero bien, el coche se comporta bien. Lo único que tuvimos fue una rotura de un palier, pues debido a una reducción demasiado fuerte que tuve que hacer. Pero bueno, el coche se comporta bien, es nuestra, bueno, al fin y al cabo, pues gratificación para nosotros y para mí, para mi equipo, que somos humildes pero trabajadores, la verdad. Nosotros encantados de que estéis en la competición. Nos veremos en la excusa. Sí, señor, ahí estaremos. Pues ahí estaremos siguiéndote y seguiremos charlando ahí un poquito más de tiempo. Gracias a ti por todo. Gracias a ti por el esfuerzo y por la entrega en los tramos, claro que sí. Y tenemos por aquí a
Ya estamos un poquito descolocados, estaba yo un poquito descolocado a Pablo Castro, que estaban fuera de sitio, estaba buscando aquí, que además había un abandono, lo hablamos luego, el X de Pablo Castro, y viendo un poquito los tiempos, viendo también una evolución en positivo, ¿no? Mejorando los cronos hoy domingo de cara, pensando en lo que hiciste el sábado, ¿no? Sí, bueno, no hay queja, vamos con semis lis y venimos la primera temporada, nos queda bastante temporada y nada más que satisfechos, porque ya te digo, con estas ruedas ya arriesgué ayer bastante, casi le doy un golpe feo, entonces bueno, más que contento, para mí ya es una victoria, no sé de qué quedé, pero para mí es una victoria. Pues todavía pronto para poder saberlo, porque están entrando evidentemente los competidores que están en la zona que estás viendo tú como inscrito, pero bueno, igualmente eso, la satisfacción entiendo por finalizar, que ya es una primera victoria. Finalizar y que el coche está de serie y las ruedas son semis, la gente va con el lis y tal, y para estar aquí para mí ya es una victoria, poder pelear con ellos, ya está más que lista la temporada, entonces, pero bueno, pinta bien, a ver qué pasa. Bueno, pues enhorabuena y nos vemos en la próxima. Vale, gracias a vosotros por estar aquí. Decía que buscábamos más protagonistas y estaba buscando yo en la lista de inscritos y veía yo, no encontraba el orden adecuado. Tenemos a Samuel Pérez con nosotros, un habitual de la montaña, un hombre que sabe lo que es pelear y sabe lo que es meterse en faena. Cuéntanos tú cómo has visto esta subida, cómo ha sido esta edición de la subida a Vilar de Barrio. Bueno, foi unha subida que viñamos dun golpe de Silleda do Rally Sprint, toda a semana dormindo xusto o necesario, adaptándonos pouco a pouco, collendo confianza outra vez, aquí estamos. Es la vida del que le gusta el mundo del motor, al final es pasión y entrega, ¿no? Sí, a ver, porque teño moita xente tamén detrás, agradecerlle todo a eles por axudarme a endereitalos, chapistas, rotulistas, todo, sabes, senón non sería posible estar aquí. Agradecerlle a meu irmán pola súa axuda, que sin él tampouco sería posible. Bueno, pues es de bien nacidos ser agradecidos y nosotros te agradecemos a ti que estés aquí, que hayas trabajado tanto para estar aquí, que hayas llegado últimamente y nos hayas hecho disfrutar desde la Ascuneta. Nada, gracias a vos. Samuel Pérez, que también completaba esta subida, y nos vamos con más protagonistas, con Santi Fernández, que lo veíamos pasar, pues eso, con esa veteranía, ese saber hacer en los tramos. Santi, ¿cómo te has visto, cómo te has encontrado en esta primera cita de esta temporada, no? Sí, y esta es, yo de hecho nunca hice esta subida y la verdad que es una subida rápida. Lo que pasa que, bueno, para mi coche la caja que llevo es demasiado corta para este trazado, pero bueno, la verdad que muy bien, ahí mejorando cada manga y contento con los resultados, la verdad. Sí, si estás contento tú, ¿qué hemos decir, no? Sí, mejoré en cada manga y bien, el coche se portó muy bien, lleva unos reglajes ahora que estaba probando y la verdad que dio buen resultado y contento. ¿Próxima cita? Pues las cosas, sin duda. Ahí nos vemos. Sí. Muchas gracias. Enhorabuena. Continuamos avanzando y vamos a este C2, a esta primera unidad del señor Mosquera, que está aquí apoyado no seu coche, y falemos un poquinho de cómo foi Vilar de Barrio, esta terceira edición, segunda desta tempada. Bueno, a verdad que estivo bonito e interesante, un trazado chulo. Sí, no, o trazado é bonito, o que pasa, eu vin probar modalidade nova, non é para mí. A min que non me canten as curvas, que vai todo en silencio, non é para mí. Subí máis perdido por aí arriba que todo o fin de semana, pero bueno, ben, contento, a terminar, pasado o fin de semana, nada máis. Unha especialidade que ten esa característica fundamental, que hai que memorizar tramo, hai que memorizar curvas e hai que traballar moito nese aspecto. Non estudiaba no colegio, aquí menos. Bueno, pero para coñecer o motor do coche, para coñecer, eso sí que estudiamos aí, non? No, eso sí, no, pero ben, non houve dúda, mellorando pouco a pouco, sabes, vou mellorando, ben, o que pasa, se che digo, a min teñeme que cantar as rotas, que senón... Non, ou te vemos en regularidade ou non te vemos máis? Non sei, depende, a ver. Buscaremos na lista de escritos a ver se te topamos e falamos un poquinho máis da segunda experiencia. Digo eu. Mosquera, que comentábamos que, bueno, costaballe esta experiencia. Alex Cid, que estaba por aquí, nos poñemos ao lado do coche, falamos con él, un home que sabe disfrutar na montaña, que nos fai disfrutar moito destas cunetas. Como foi a fin de semana? Ni miro a tabla de tempos, porque como estamos ainda entrando coches é complicado. A mí perfecto, o mellor é que o coche non me deu problemas, que estaba farto del, de tanto traballar, todo perfecto, probando cousas, pouco a pouco, mellorando, seguindo facendo carreiras. Pero esa mellora, esa estabilidade, esa fiabilidade do coche, atopaches a... Sí, conseguina, sí. Eso sí está todo solucionado, a ver o que pasa na siguiente.
A seguinte na excusa. Sí, ali estaremos. Bueno, nos seguíndote falando un poquinho máis e verificando se esta estabilidade se conseguiu e agora xa a pedir tempos. Sí, señor, é o que nos queda. Vamos a correr moito e a disfrutar. Moitas gracias. Máis nomes e máis protagonistas que conseguitos clasificados, se decía que non ia votar os tempos, pero algo hai que votar de os tempos porque, sen dúbida, se non nos informamos do que está pasando, bueno, pues non podemos entender o que pasa. Pablo Martínez estaba votando, decía, con os tempos, aínda é cedo para saber como remata esta manga, pero bueno, no teu caso, mellorando os cronos do sábado, máis concentración, mellor eficacia, cal foi o cambio? Non sei, onte salí sin confianza en todas as mangas, non sei que me pasou. O ano pasado salí máis confiado, verdad? Non sei que me pudo pasar, non estaba confiado. Ahora, bueno, hoxe fomos mellorando un segundinho ou dous cada subida, é o que hai, non hai máis. Se hubiera un día máis, ainda podías meterte a ser máis competitivo, non? Non sei. O coche vai ben, pero o piloto non dá máis. Bueno, estamos convencidos de que pouco a pouco irás mellorando, irás progresando e nos divertíndonos e pasando ben contigo desde a cuneta. Vale, pues moitas gracias a vos por estar retransmitindo en directo. Gracias a ti, Pablo Martínez, outros clasificados, e chegamos ahora xunto a unha muller que sempre nos di: a min gustame chover ca chuvia, a min gustame chover en mollado. Mira, ti con o señor Antonio ao seu lado, aquí non hai chuvia. Aquí non hai chuvia. Que facemos? Non sei, habrá que correr igualmente, habrá que poñer esas pilas, non? Sí, a verdad, pasámoslo moi ben, disfrutando, correndo máis do que me imaginaba, a verdad, bastante contenta. Unha subida pois que xa ten a súa terceira edición, as novas subidas dentro da montaña galega, cada ano facendo un poquinho mellor as cousas tamén, non? A escudería. Bueno, sí, sempre hai cousas que mellorar, pero a verdad é que evidentemente hai fallos de principiantes que xa non van tendo, todo é mellorar, é un moi bo traballo, a verdad. O trazado, como sempre, en boas condicións. Espectacular, a mí o trazado encántame. Bueno, mira, xa aproveitando que temos aquí a Antonio Mosquera, que o do Suzuki Swift, que tamén nos fai vibrar os tramos. Antonio, un ano máis dentro da montaña galega, un ano máis peleando, xa non son en rally, son rally sprint, seguidamente vos, tú ya a todo, Metemos a todo, imos a todo, xa. O que nos queda, pois hai que ir a todo. A ver que metes entón, te veremos algún slalom ou algunha proba así deste tipo. Nesa non, en rallies e subidas, slalom. Como foi esta subida? Contanos a túa experiencia. Ben, é moi, para mí gustoume moito esta. Entón foi ben, e o coche foi ben, non houve problema. Bueno, pues mirámonos na ceremonia de premios no Parque Pechado abaixo e seguimos falando un poquinho. Sí, vale, porque a primeira somos. Así que... Bueno, hasta logo, falamos agora. E aquí un home que me mira así con unha sonrisa, está satisfeito, sei que o traballo, Carlos Rodríguez Moreno, que o se te mira con unha cara diferente que te mirábamos outro día en Taboada. Sí, bueno, o día estaba un pouco enfadado, un error meu, non foi un error da federación, hai que asumir tamén cando un se engaña, tiña un UPF mal feito, corrigiron o UTF agora estou correndo o Campeonato de España tamén, corrigiron o UPF no Campeonato de España e efectivamente está ben engañado. Eu botábanos fora, pero non era culpa deles, era culpa miña. Mira, tío, eu quero pedir un aplauso virtual ou público por este acto de valentía. Porque hai moita xente que se trabuca, pero logo cala a boca e deixa pasar os temas. E ti acabas, mira, de cantalo así de primeira e eso, tío, faite moi grande. Sí, é que, a ver, non vamos a engañarnos porque é a puta verdad. O sea, engañeime, enviei o PF que tiña no pasado, parece ser que a FIA este ano cambiou a maneira de puntuar, o meu PF pasou de 298 a 305. Entón, claro, eu estaba nunha agrupación que non me pertenecía. Entón, non daba feito nada. Eu volvíame loco porque os tempos non me salían, pero claro, non daba competición contra eles. Tú que tiñas máis cabalos no coche non o sabías? Non era o problema deso, non, pero era o problema de que, claro, o meu en 1006, na agrupación B están os 2000, e eu aí non pintaba nada. Entón, bueno, o resultado deste fin de semana é positivo, o ritmo é bo, nos vimos un pouquiño que tiñamos perdido, nada, agradecer aos meus patrocinadores, a miña familia, que me acompañan en cada carreira, é que emociono-me moi fácil. Dedicarlle este triunfo á miña familia, a meu irmán, que outro día viveu o que é a cara amarga das carreiras, pero bueno, o ano pasado pasou a min, este ano pasou a él, e botamos o man entre todos, e ao final pudo estar aquí, non quería vir, quería vender todo, bueno, cousas do momento e tal, e máis mandarlle un forte abrazo á familia Pereztín, que onte Isa puxenos enferma e está no hospital ingresado. Carlos, eres unha persoa moi humana e o demostras en cada carreira, así que grazas por
por como eres dentro do coche e fora. Sigue así e nos vemos na excusa. Gracias a vos. Carlos Moreno, era un tío que sabe ser grande, acaba de mostrar un acto de humanidade brutal, recoñecéndose de primeiras. Equivoqueime, teño que dicilo así, a federación o facía ben, xa está, e non pasa nada. E mira, aquí temos un home que levamos cantos aniños en pasar pola montaña, que parece que estaba moi cómodo sentado detrás do sofá, vendo as carreras desde casa. E aquí estamos de novo, tío. Aquí estamos, un par de anos despois, retomamos donde o deixamos, na primeira edición de Vilar de Barrio, e moi contentos, a verdad. Marcelino Rodríguez, que volve a disciplina da montaña, contanos ti como te topas esta reentrada. Bueno, o sábado a verdad que estaba moi nervioso porque non sabía, bueno, despois de 2 anos casi sin coller o coche, fixemos unha pequena evolución na caixa, non podemos evolucionar a suspensión, que era o que tamén queríamos, pero bueno, fomos de menos a máis, seguimos hoxe nas 2 mangas oficiais a baixar dos 3 minutos, que son os tempos que fixéramos o primeiro ano, e a verdad que vou bastante satisfeito. Bueno, pues a satisfacción personal é algo importante porque eso indica que as cousas van saindo onde te queres e agora pouco a pouco a ir progresando en a excusa non sei se vai estar presente. Si, se ten que ser un mal maior de facerme daño no traballo ou no que sea, senón estaremos presentes na excusa, sin dudalo. Quítate de daños, quítate de leches, porque como ti decías, como falte en Vilar de Barrio, Celso me tira as orellas e como falte na excusa... Noemí exactamente. Noemí me corta a cabeza, pero sí, no. Excusa me gusta moito, obviamente completamente diferente a Vilar de Barrio, máis ratonera, máis rápida, ou perdón, máis lenta, máis estreita a carretera, pero o trazado en sí me gusta moito, sobre todo no dos entrenos, que ás veces fago un pouco idiota queimando un pouco de roda nas horquillas, pero bueno, nas oficiales intentaremos apretar para mellorar os tempos dos anos pasados. Mira, nos quedamos con eso, vamos a botar un ollo moi de cerca os teus tempos, falamos igualmente ao final das cousas, bueno, contigo falaremos seguramente o próximo jueves, esa nos topamos e nos contas con máis detalle todo o que pasou. Perfecto, moi bien, gracias, alégrome de veros. Marcelino Rodríguez, que volve a competir na montaña galega despois de un par de anos de parón e volve precisamente na proba onde o deixara. E a quen temos agora é a Rubén Cairo, que tamén fixo unha boa subida e non sei como se sentiu el dentro do coche. Bueno, complicado. Ayer tuvimos un día muy complicado, en el entrenamiento salimos a ver cómo estaba a pista, estaba complicada, pero complicada. Salíamos con rodas verdaderamente rodas duras, adiante a medias atrás. Despois na primeira oficial tuvemos a mala sorte ou a sorte. Subíamos moi fuerte, soltouse-nos un manguito de refrigerante, por suerte había parado María que tuveron avería, e foi o mellor que nos pudo pasar, porque senón houbéramos roto o motor, seguramente. E despois na terceira oficial, pois subimos solo con 3 marchas, con primeira, con terceira, con quinta. Rompeunos un cable, quedámonos sin marchas. E bueno, agora o domingo salimos a probar como estaba o coche, reparamos, e fixamos o que podemos. A mí todo isto que me estás contando, fálame dunha cousa, de punto honor, de arrojo, de ganas de pelear e de chegar ao final, porque pese a todo iso, estás aquí, Gracias ao grandísimo grupo de amigos que teño. Se non fora por eles, vénseme hasta lágrimas. Bueno, pues gracias aos amigos, gracias ao equipo, gracias a xente que está sempre ao seu lado, porque eso é parte fundamental. Para os que estades dentro dos coches, para os que estamos tamén nas cunetas, os que estamos traballando deste cuneta, así que gracias e cal é a próxima proba na que nos vemos? Pois quería ser o Pazo Tizón, pero me parece que vamos a deixar para intentar reparar ben o fallo que temos dos cables e de todo o rollo da palanca de marchas. Seguramente sea en Taboadela, vamos a intentar aforrar do rally ese para salir en Taboadela a ver se podemos ganar a clase, con rodas novas e co coche a punto. Pois falamos ao final de Taboadela e nos contas de como se cumpliron as expectativas. Seguramente que sí, eu os espero. Gracias, Rubén Cairo. O todos os protagonistas. Mira, temos aquí o coche Luis de Antonio Mosquera, que estaba acompañando a María xunto ao seu coche. Estaban aí falando os dous encantados da vida. O coche de Carlos Laje tamén por aquí. O bebé. E mira, aquí un home que... Brais Rigueira, a quen mirábamoslo pasar co seu coche polo tramo e tiñamos sempre a sensación de velocidade, a transmisión de adrenalina e de moito movimento no coche. E logo veíamos os tempos e verificábamos que efectivamente era así, superabas os tempos dos teus predecesores no paso por meta e o teu crono mantínese durante bastante tempo como o mellor crono ao final de cada manga. Bueno, a sensación de velocidade tamén a tiña porque é moi rápida a subida. Eu non estou acostumbrado a fazer subidas, pero sí que me gustoume bastante. Non sei se quería o campeonato ou non, pero bueno, a verdade é que me gustou.
A verdade que tiramos, aparte desa sensación de velocidade, mirámoste como ceñías os interiores, como buscabas aproveitar ao máximo o trazado, como un auténtico veterano da montaña, Bueno, eu creo que eso é herencia dos rallies, creo que un pouco que tens que buscar no sucio, aquí non hai sucio, quizás o busco demais, que doblei unha llanta e, bueno, fixen algunha avería pequena, pero bueno, hai que aprender un pouquiño desto, que es un novato na montaña. Bueno, pues anímate a seguir esta especialidade que tamén é apaixonante, que temos moitos seguidores dela a través da retransmisión en streaming e tamén nos trazados. E a próxima é a excusa, é cerquiña, a ver si te vemos. No, creo que non, vou ir ao rally do Carballiño se Dios lo quere, seguirei un pouco o campeonato gallego de rallies, a mellor a Pontenova ou, bueno, algunha máis sei facer, pero pouco a pouco. Estaremos atentos ás listas de inscritos e falábamos ao final de cada unha. Moi ben, moitas gracias. Bres Rigueira, nome da escudería Taboada que estás aquí ademais facendo un bababel. Proseguimos e continuamos buscando ver un poquillo os cronos, xa que si van escapando, te das conta como escapan, non sei por qué, porque aquí non comemos a ninguén, non comemos a ninguén. Decía que Manuel López con este Forsierra estaba buscando os cronos mellorando de maneira sensible, además esta última manga 2:37.9, bueno, pues indo de menos a máis, que sempre importante, non? Sí, porque cando viñamos a entrenar parecíame que a sabía ben, pero despois dime conta que non a sabía tan ben. E agora, ao ir pasando as mangas, parece que foi collendo mellor tempo. A subida é bonita, pero hai que saberlo ben. Falábamos antes con alguén que era a primeira subida que facía e dicía, es que eu sin alguén ao meu lado que me vaya cantando as curvas, me atopaba perdido. Hai que memorizar moito, verdad? A xente de rallies pasalle un pouco eso. Por exemplo, a Brais pasalle moito eso, que non está acostumbrado a montaña. Hai que pasar un rato, hai que darlle pasadas hasta que sepas de verdad, porque senón despois chegas a dúdas e des que levantas e ao final nada. Pero bueno, ao final tampouco, a ver, nos vimos a pasar o rato tampouco. A pasar o rato. Todo o mundo corre que pode. Claro, exactamente, que creo que a pasear non ven nadie. Efectivamente, todo o mundo corre que pode. Eso é verdade. Lo que hacías, mirámonos na excusa. Bueno, a ver, porque, non sei, ahora cambiaronme de agrupación tamén, ou non acabei de entender moi ben, entón, non sei, estou pensando así un pouco, que dime así un pouco volado, porque era histórico, resulta que cambiaron as agrupacións, que non é. Entonces, a ver, ao mellor sí, así non ao mellor en na Pontenova ou por aí. Algo hai que ir facendo, algo vamos ir facendo, vamos ir vendo. Pois nós estaremos atentos ás túas aparicións e falábamos ao final de cada unha das carreiras. Veña, moitas gracias. Un home que tamén disfrutábamos con esta unidade, e dicen que non é histórica, bueno, pois non sei, claro, as clasificacións, as agrupacións fanas, os que saben, eu, dende logo, bueno, miro lle pinta histórico de bo histórico. Kevin Cid, que está por aquí, a ver si se achega. Pois seguimos. O señor Marabú, que é outro auténtico veterano das carreiras, a quen que nos acompaña agora con esta unidade que, como sempre, é unha auténtica delicia. E que tal vivimos e que tal pasamos nesta subida a Vilas de Barrio? Bueno, vivimos ben e pasámoslo ben tamén. Mellor foi o que viñemos, pasalo, disfrutar o fin de semana, salir todo perfecto. E nada, esperar a seguinte, será o Rally Ourense. Rally Ourense con unha cita das boas, mas que estás correndo na casa. Pues bueno, igual a casa, fora o caso, pasar o fin de semana, fazer o que lle gustón. A paixón do motor ten isto, que a quen lle gustan as carreiras intenta estar sempre involucrado, verdad? Sí, señor. O pasalo mal chega pouco tempo. Mira, aquí temos un exemplo de un home que lle gustan as carreiras, que dalle a montaña, dalle os rallies, organiza Rally Me, se meten todos os araos e sempre con un sorriso na cara e rodeado de vos amigos. Ainda temos pensado botar unha temporada máis, ó. Bueno. Hai que aguantar, que sí, é unha das cousas boas que hai no compañerismo e o ambiente de amigos que hai nas carreiras, entonces, pues vámonos, en cuanto se poda. Pues unha, dúas ou tres os que sean. Claro, gracias. Juan Carlos Villanueva Marabú con este Sierra Cosgrove que nos deixa sempre, pues eso, palabras de satisfacción polo bo rollo que transmite. E aquí Jesús Vázquez con este 350Z que ten ese sonido característico, ten ese son que anuncias antes do teu paso por curva que estás chegando e que dá gusto ver na montaña. Sí, é peculiar o sonido. Como te atopaches esta subida a Vilas de Barrio? Ben, vamos mellorando manga a manga, bueno, ben. Al final, de do que se trata, non? De ir progresando dentro dunha mesma fin de semana, ir vendo que vas mellorando, que vas facendo mellor as cousas, non? Claro que sí, melloramos os tempos co ano pasado, eso algo quere dicir. Vamos no bo camiño. É unha das mellores referencias, non? Efectivamente. Na excusa, veremos na próxima cita? Vou intentar a ver se podo, porque está moi próximo o Rally de Carballiño e igual non dá a vida para tanto. Bueno, pues non é na excusa que sea na seguinte prova e falamos tranquilamente de ti e da tua participación. Moi ben, moitas gracias. Decía Jesús Vázquez, yo creo que non me ben coñecido no mundo das carreras da competición,
este coche de Jonathan Álvarez, un home que tamén fixo tempazos. A ver se se chega por aquí connosco. Vamos a seguir avanzando, buscando un pouco botar ollo os tempos. Vamos con Miguel Alonso, un home que na montaña e noutro tipo de competicións estamos acostumados a verlo sempre facéndonos disfrutar el soplafuf, sí. E con unidade, falaba tamén con Choqueiro que el ten o 350Z que sempre suena diferente ao resto dos coches, o teu tamén, dos que suena diferente, dos que sabes que eres ti sin mirar o coche. Sí, bueno, este non é meu, pero non é o meu coche, pero bueno, sí, íamos a pasar o fin de semana, solucionar os problemas que había co coche, que fallaba, xa le pasé semana no Radio de Pontevedra o dono do coche, e entonces había que vir simplemente a ver o que pasaba, se que funcionase ben, e xa está. Entonces o objetivo era rodar e non meterse en problemas, que xa bastante estuve ayer con pinchazo, así que nada, todo a pasar o fin de semana e probar o coche, nada máis. Bueno, con ese modo test explica un poquinho que non te meterás na pelea a fondo. Sí, non me metín porque é a única subida que vou facer. O coche evidentemente está cabrida, está para rallies, caixa de serie, non ten nada que ver co meu. Entonces, evidentemente non iba a vir a xogarme nada aquí, non conozo a subida, non entrenei o suficiente, simplemente foi en plan, pois, vamos probar o coche, prefiero pagar a inscripción e ir ali e probalo en carreira que dar unha volta pola calle. Entonces, bueno, vim pasar o fin de semana, probalo e nada máis, foi o que fixemos. Facer algúns axustes nos frenos e cousas que fallaban e nada máis. Nos encantados de terte entre a familia da montaña e a ver se te vemos un poquinho máis. Sí, veremos, algunha volveremos. O que pasa que, bueno, este ano van ser os Rally Mix. Pues aí tamén estaremos atentos e seguiremos falando ao longo da tempada. Moi ben, moitas gracias. Grazas a Miguel Alonso, que, bueno, con este Evo 4 ten ese son característico, ese son peculiar que nos axuda a identificalo de xeito rápido e buscaba actualización de tempos, buscaba os tempos de Ricardo Ligero con este León Supercopa e bueno, vendo aquí un 2.50, 2.45, 2.42, 2.40, isto fala de que pouco a pouco ibas te acoplando mellor o coche manga a manga, non? Como antes falei, pois ainda me estou dando o coche e bueno, vamos ir mellorando pouquinho a pouco e bueno, vamos a ir pouquinho a pouco. E ese pouquinho a pouco implica verte ao longo da tempada en montaña. Sí, mi intención é facer unha carreira máis e bueno, seguir disfrutando do coche. Verdad que nos encantados de que se suben novas unidades diferentes que falan da diversidade que ten o motor en Galicia e que, bueno, os que estamos nas cunetas o pasamos en grande con vosco. Moitas gracias. Venga. Grazas a ti e vémonos no seguinte. Veña, hasta logo. Chao. Vámonos con... Mira, temos a Jonathan... Vámonos a todo o coche, queres que... Veña, vámonos ao coche de Jonathan, que te parece? Vamos a exactamente, vamos a dar un paseiño para que estire as pernas, que está un pouco aí oxidado, tanto... No, ni de broma, ni de broma. Vamos, ponte xunto ao coche. Perdón, sí, estou aí... O de azul que tens que ir a buscar despois. De Jonathan Álvarez, iremos a ver si o pillamos tamén polo camiño. Bueno, contanos un poquinho, Jonathan, como foi a subida. De verdad que fixes, non sei se foi na terceira manga un tempazo brutal, non sei aquí na cuarta como foi. Sí, o mellor tempo foi na terceira manga, 2.25, moi ben, a verdade. Non esperamos que fora así o fin de semana, a verdade. Toparse cun tempo así, pois tamén, bueno, da satisfacción, non? Sí, é gratificante, sobre todo para as horas que lle botamos ali metidos no garaje, os compañeiros e nós, e a verdade é que moi contento. Unha unidade que, como dice, pues preparades, que traballades e que crees que te pode faltar para intentar que sea un poquinho máis competitivo? Bueno, sobre todo intentar corregir os fallos motor que dá, que normalmente nesta última subida, nesta última pasada viña fallando desde o cambio de rasante, na anterior fallou un poquinho despois, ponse modos de protección e hai que ver como se pode mellorar para que non corte nos 3 km de subida. Quédate chollo por facer. Esperamos que nas próximas probas nas que te viremos con esta unidade, pois que podamos ir vendo como evoluciona en positivo e bueno, a ver se te chegas un poquinho a pelarte cos de arriba, que son os duros de Royal, esos dos Porsche, esta Manolo Senras, bueno, son nomes gordos, ¿no? Son palabras mayores esas. Bueno, pero nos estamos atentos tamén a todos os postos dentro da clasificación e estaremos atentos a esa evolución. Moitas gracias. Grazas a ti, grazas a vos que estades acompañándonos ao longo desta xornada. Buscamos agora a Joao Vázquez, que él se presentaba como na subida taboada como embaixador do Mundial de Rallycross en Monte Alegre. E dicía aquí, señor embaixador do Mundial de Rallycross en Monte Alegre, claro que sí. Aí temos a... Claro, dice,
ese é o motivo que ti estás aquí. Sí, o motivo por estar aqui fazendo o campeonato é representando o Mundial Rallycross e a sexta-feira 13, que é uma festa muito grande lá em Portugal, que fazemos os viernes 13. Aqui diz viernes 13, todos os viernes 13 do ano, lá fazemos uma festa muito grande. Mas para o pouco que estou aqui fazendo publicidade ao Mundial Rallycross, que é 7 e 8 de setembro, que é uma prova muito forte. E bueno, e aparte desas funcións de embaixador, tamén ves a correr, non ves a pasar os tramos, non ves a pasar a subida. Sí, no, tamén vim a correr e hoxe corri ben, hoxe me colleu quase tudo ben, pero hoxe a concorrencia estaba moi forte na nosa categoría mas correu ben. Al final que esa competencia, que esa moita igualdade, pues, vos anima a que sigades progresando, intentar loitar e pelear, porque unha vez que vos poñes o casco, cambia o chip, ¿no? Sí, somos todos amigos lá embaixo, pero cando intercambiamos o coche todos tentamos fazer mellor. E hoxe cada un fez o mellor, pero o Conceiro está noutro nível de nós e nos deu aquí unha boa paliza. Pero vamos falar con él ahora, ¿sabes? Sí. Y nos conta a ver qué pasó. Bueno, pues decía yo, que es gracias por estar outra vez aquí, además ti aquí como local, correndo para escuderías do Lariño. Sí, é como correr en casa, já agora dar unhas gracias a toda a afición que daqui deste Telariño que me apoiaron en todas as subidas, que estaban puxando por min, pero me quedo ben co segundo lugar que é o merecido. Pues gracias, mirámonos na próxima, que sei que faz o campeonato enteiro, e que este señor Couceiro, con este GT Turbo, que igual que vemos nun Rally Mix, o vemos na montaña e o vemos metido en 1000 batallas. Hai que probar algo de todo, para ver o que máis gusta. E que tal, como vai esa comparación? Bueno, pois o Rally Spring a verdade é que me gustou bastante, quedou-nos moito por aprender, hai que mellorar o coche, máis sobre todo nós, pero a verdade é que moi ben, a modalidade gustoume moito. E aquí na montaña, aquí nesta prova de Vilar do Río, bueno, xa nos dicía yo que non dabas opcións. Bueno, a verdade é que onte non empezamos a carreira nada ben, por 50.000 problemas, viñanos malas rodas, rompeunos o coche de arrastre, na primeira manga reventamos unha roda, despois non tiñamos rodas de seco, salimos atrás con mollado, todo ese tempo pues, non saleu moi ben, e hoxe a verdade é que saleu ben, e, bueno, polo menos demos quedado, penso que primeiro na agrupación, que, bueno, era o máis importante. Nos congratularnos contigo dese bo posto, falamos logo no parque. Correcto, por moitas gracias, e, bueno, darlle as gracias que sempre lles teño que dar a asistencia, e neste caso máis, porque, bueno, portáronse moi ben e sempre fan un traballo espectacular. Pues, hai que ser agradecidos, claro que sí, e nos contigo. Bueno, por moitas gracias. Graciñas, Couceiro, que amosando o bo nivel que tiña. A ver se temos ocasión de falar con Rubén Blanco, que está aquí con esta unidade, que é unha das novidades do campeonato nesta tempada 2024, unha das novidades, porque de aquí en diante as novidades son moitas. Rubén, segunda carreira co Mid 10, como te vas atopando co coche? Bueno, pois a verdade é que, bueno, moi contento. Ayer tivemos aí un pequeno susto, o capó saliu disparado. Teño que dar gracias a Juan tamén, que tuvo que facer 3 horas ir a casa a buscar o capó de Audi, que era o que tiñamos preparado, pero bueno, a verdade é que ben, tamén nesta montamos calentadores, que na outra non pudemos, e a verdade que é unha maravilla. Estamos baixamos 2 ou 3 segundos cada manga, e moi ben, o coche funciona moi ben, pero bueno, ainda nos falta moito. Bueno, pero ves en mimbres para poder intentar ir peleando por progresar. Sí, sí, aquí ainda hai moito que ainda se pode progresar moito, pero pouco a pouco, porque xa sabemos o que pasa nas carreiras, e agora, como che dixen, vimos moi ben a pasar o fin de semana que a tomar riesgos innecesarios. Sí, bueno, por iso é que cando vos poñedes o casco a cousa cambia, Sí, a veces hai que... Pero bueno, tamén esta manga se vin así un pouco, bueno, fuerte, pero sin tomar riesgos. De feito, pensei que iban ver o tempo, mira, eu vou mellorar algunha zona que antes se me escapou, e agora, pois, a verdade que mellorei, non sei se foron 3 ou 4 segundos, é moito, pero bueno, moi contento, a verdade. Enhorabuena por esa mellora, agradando seguir ver esta unidade na montaña galega. Moitas gracias. Rubén Blanco, todos os protagonistas en novidade. Señor, vamos con Simón, agora mesmo con este outro Super León, con este León Supercopa, neste caso MK1. Sí. Vamos a ver si o pescamos. Señores, Simón, vente un momentito comigo. Voute privar un momentinho da conversa, pero vamos falar co piloto deste León Supercopa MK1,
outro coche que non mirábamos ano pasado aquí en Vilas de Barrio, quero recordar, e que estábamos bueno, pues, como foi a subida, como foi Bueno, pois ben, esta cita? eu este coche xa fai moito tempo que o teño, pero había moito tempo que non corría con el. Eu tamén hai moito tempo que non corría, entonces nada, eu sou un de Verín, entonces quedamos moi cerca da miña casa, entonces pues decidín, bueno, viñen a vela o ano pasado e decidín vir. O pasa, bueno, xa digo, levaba anos sin correr, entonces tardas en coller o ritmo. Pero bueno, ahora foi xa mellorando e ben. Que te iba a dicir, un pode non ter ritmo, pero si non nota que vai mellorando manga a manga, algo pasa, pero no teu caso sí que iba vendo melloras. Sí, hubo melloras, pero bueno, hai que coller o ritmo, tamén eu nunca corrín aquí, as subidas, esta é unha subida moi rápida, entonces o saber moi ben onde correr, porque nas zonas rápidas é onde colles medo, digamos, entonces, quer dizer, unha subida rápida hai que sabela moi ben, e se corriches varias veces nela é cando notas que vas mellor, entonces, seguramente po ano, pues, igual xa melloras bastante. Pero bueno, ben, gustoume moito o trazado, é moi chula, pero bueno, xa digo, só que a min faltaba un pouco de ritmo e de costumbre. Que próxima proba te planteas? Pois mira, seguramente eu non sigo o campeonato, o sea, vamos facendo as que nos gustan, seguramente iremos a Chantada, que creo que vai ser este ano a 50 edición, e despois, pois nada, corremos para a escudería Taboadela, entón seguramente tamén fagamos a de Taboadela, e igual este ano fago tamén, eu estou en Verín, estou moi cerquinha en Portugal, e hai unha ali moi chula que é na cidade de Boticas, e esa tamén igual é posible en setembro, esa tamén igual a facemos. A rampa de Boticas que ten moito seguimento por parte dos galegos tamén. Moi bonita, xa corrín algún ano nela e gustame moito. Seguramente Pues noraboa por este regreso e, bueno, estaremos atentos ás túas participacións. Moi ben, moitas gracias. Graciñas, como decíamos, este León Supercopa MK1, e vámonos con Andújar, que están xa todos concentrados por aí, a ver si temos... Mira, vámonos, vamos colocando eles... Mira, pescamos aquí, se te parece así, a vuela pie a señor Manolo Senra, antes de que xa vaya marchando. Señor Manolo Senra, vostede o se ven con este TCR, que tal se adapta este coche a este trazado? Moi ben, a verdad que estou contentísimo co rendimento do coche. A verdad que vai genial. Lo que pasa é que antes teníamos un Porsche por diante, agora temos dous, estes están volvendo un pouco tolos, non? No, eso vai a loita con eles, non é a continuación delantera que son eu, vou intentar ganar a División 3, que ganei, e intentarei toda a carreira estar aí o máis arriba posible, de terceiro para arriba non son capaz de ir, nin o peso, nin o sollo tampouco. Bueno, no estamos seguros de que en alguna destas vai ter algún despiste e te ibas conseguir colarte, Bueno, se ten un despiste pode ser, senón en condicións normales temos que saber hasta onde chegamos. Bueno, nos encantados de seguirte vendo ano tras ano en carreira, compartindo tempo contigo, así que grazas por o teu esforzo e por axudarnos a pasarlo tan ben as fines de semana de montaña. Gracias a vos tamén por darnos esta posibilidade de poder falar e por menos dirigirnos a máis xente que non o tiñamos antes, é moi bo para a afición todo o automobilismo gallego. Bueno, pues mira, este señor, o señor Manolo Senra, que é un grandísimo piloto, ahora a coller o coche a dirixirlo cada parque. Nos creo que vamos a... Mira, temos aquí a Javi Carballo, que todavía ainda non se puso o autocasco ni nada, bueno, que non que lo poña para facelo como enlace. Mira, Javi, vete conmigo un momentillo, porque... eu non tive tempo todavía para ver os tempos. Sei que a cousa estaba moi reñida, que estabades en 6 décimas na primeira manga, 7 décimas onte. Como remataches agora? Contanos o infarto. No, rematamos igual que ayer. Eu nesta última manga salín moi mal, salín case se me calou o coche, e bueno, tiña ganas de baixar o tempo nesta última manga, pero non pudo ser. Están correndo por baixo o segundo, e que vai haber moita pelea neste ano, Sí, bueno, de feito baixamos os tempos que tiña Jorge Pérez do ano pasado, baixamos os 5 segundos. É unha barbaridade, entonces, bueno, gañou ele, eu doulle enhorabuena, e ganou legalmente, pois é o que hai. Pois mira, nos encantados da competencia, encantados de ver loitas e peleas. Sempre, sí, o importante é acabar e marchar, hai máis carreiras, nunhas ganará unha, noutras ganará outro. Pois mira, ganou en Taboada, agora segundo posto, Javi Martí, que ves facendo un inicio de temporada fantástico. Sí, eu penso que sí, para ser un coche estrenado, segunda carreira, estar aí peleando con Jorge, que leva un montón de anos, para min está de maravilla. Pois enhorabuena, e agora levar o coche parque que se marcha Caravana, grazas polo esforzo pola entrega. Bueno, gracias a vos. Javi Carballo, que este ano está cun Porsche e que está dando guerra pois o home que está aí ao fondo, que é o ganador de Carrozados. Vamos directamente con él, se le parece, e completamos, logo intentamos completar pues, nomes como Andújar que nos quedan colgados, e sobre todo os monoplazas, os Carcross, os Carrozados, os Fórmulas. Jorge Pérez, Alonso,
o señor do Porsche, Jorge Pérez do Porsche, isto que non podía ser, que é que ves con Hyundai, macho, é que non eres fiel a tua esencia. En cambio, verte con Porsche é unha ledicia para os aficionados, peleando con Carballo por debaixo do segundo, os 2 días. Estas son carreiras que molan, e baixando a máis, me decía Carballo, baixando hasta en 5 segundos o teu propio crono do ano pasado, eso corre moito, 5,5 baixamos, exactamente, o crono do ano pasado. Estamos a 4 segundos e pico do récord da subida que ten Fombona, un coche inmensamente superior a este, creo que, bueno, é menos de 1 segundo por kilómetro, está bastante ben. Bueno, sí, o fin de semana foi unha loita bastante dura, a verdade é que Carballo tamén correu moito, fíxome correr máis que nunca, nunca corrín tanto co Porsche como nesta carreira, aparte un coche que fixemos nunha semana, porque foi esta semana que o fixemos. Teño que agradecer sobre todo Moreno, que está aí correndo tamén co Clio noso do equipo, que estuvo todos os días a tantas da noite comigo para montalo, porque se non podía montar, Miguel Sintra que me fixo a caixa, os patrocinadores que me axudaron pois económicamente, como sempre, e bueno, podemos ganar, arriesgando un pouquiño, pero bueno, é o bo das subidas. Nos darte enhoraboa por esta nova victoria, aún máis que suma o teu palmarés, que non é pequeno precisamente, encantados con que haxa pelea, con que haxa competencia, que te obliga a correr un poquinho máis, porque facía falta que ver un pouco de estímulo, e darte enhoraboa por esta nova victoria dentro dos carrozados da montaña galega. Gracias, e bueno, estando ben as cousas e que non hai diferencia de 9 segundos e 10 e cousas así como pasou na subida anterior, entonces as cousas así son máis equiparantes para todos e podemos competir de tú a tú. Pois enhoraboa, e agora levar o coche a parque a disfrutar da ceremonia na que nos atoparemos xa en breve. E mira, deste xeito completamos para falar cos protagonistas dos carrozados. E aquí temos os 2 Porsches, o de Javi Carballo, o de Jorge Pérez. Prométenos isto, peleas máis que interesantes, peleas que nos van facer vibrar ao longo de todo o campeonato, por debaixo do segundo, peleando os 2 días. Vamos, mellorando os tempos. 5 segundos e medio baixando o crono, o propio crono de Jorge do ano pasado. Iso é moito baixar, iso falanos de que correron e moito, e claro, con razón di Manolo Senra, eu conformome con desde terceiro, ganar a miña clase 3, os de tracción dianteira, e facer as miñas carreiras. Bueno, xa veremos que vai pasando ao longo de ano, porque a tempada, como dicíamos, é unha tempada longa, e a ver que podemos ir contando, desde logo, bueno, pois, bo rollo e bo ambiente o que podemos vivir hoxe na montaña. Quédanos por falar, quédanos por pasar tempo cos non carrozados, cos monoplazas, cos carcross da agrupación 9, cos da agrupación das fórmulas e barquetas. Xa non vamos ter tempo, creo que xa nesta conexión non nos vai dar tempo, que están baixando cara ao parque, ainda vemos por aí a Alexis Vieitez, ainda vemos algúns das unidades que están na zona noble dos tempos. Creo que xa vai ser mellor, Luis, non sei se compartes comigo a opinión, xa compartir con eles tempo no propio parque de ceremonia. Deste xeito, pues, nos preparamos ben a información e podemos festexar, e podemos conversar os protagonistas directamente nesa ceremonia final, nesa entrega de premios, onde van a estar todos concretos. Precisamente vemos xa como os fórmulas van baixando, e isto xa fai que sexa imposible compartir máis tempo con eles. Así que, bueno, nos despedímonos xa, mirámonos nun rato que a ceremonia da entrega dos premios.